Sanglang ke hat picnic spot along kensing po amen kachir ke doan atum kaching rumame ki paman. Rong parching rumame hin pen pin porani ke talon. Men han sia rong towar kasilam Japan Karbi Anglong Thomas Council CM local MSC apan kachuningri. Karbi Anglong life ada babirta long peneli sami beauty pepi pini birtang ton pen arjuponik tham. Kidam tang jangmi puni phai craze yarni sanglang ke hat picnic spot choki hala hawar chunterona rong along muniramen kachi ir kensing puke do anatum kaching rumamai paman ponno. Kensing puke thek damlong teng pen pulute uso mahang chupathek detlo pulute apia potum amithang usumaramen kachi ira longsi ke thek long na pen karjulong. Labangsu kensing pu apia potum amen ki ir ki do anatum chilangsi kaching rum paduponsi nilip kensing chingrumamai pusi amen chi ir ponno. Bangsu kaching rum athia bangke kensing po amen ke do anatum kisu kiun e hutpunon kidu kisong hutpunon kachirap thek jia phan pu matha ponsi bangsu kaching rum amai paman ponno. Kaching rum pajoy kali det nangji kaching room ke kai kita isia ke mi pusi aluhi sarpo diopani college principal boson rong phar chetong dunsi lamthi jaidun nilitum ning ke hang bangke nilip chingrum amai pusi chiir ponlo setano na bangke karbi kensing chingrum amai pusi amen chiir pon pusi matha ponlo si nilida ke chingrum long pen thek run long lalo alang tum kensing putuman ka chingrum jitu amoto bangalang tum det ka chingrum pen lahin kacirap seroy phat inweta kensing bangke thana klemun ite thai seta kensing pu anyong chingrum lo butangte ki klemun e ki sohut punon jutang jubar long punon ba pethe kere nge phan punon logo charli nat par ajab nasta melang tum chingrup pet penlote woreng sar awar size te long thek po la pen ki so tame chelang thek po logo charli thek po khiti batis na choklemun po asla so ka chingrum pensi methana hem tun ke paprange phan metha khai ki paprang e phan nilitum la kensing potum an abang putena bar pumlong tame ningkarong pen sipleng setlo chihogo ulo aposinon nilitum aprange wangi phan stame aningkan wang stame pinia tarik abang ke nilitum piman pon mombo pusi mate nilitum aprang sami sonsi piman pon momsi dam bombo pusi nilitum kemang pon choki hola pen sonjit kro Karbi Anglong life. Rong bang sok thon bang so hormu hakko pentadu bonta angbong masap swapor avedet la sojok habipin puaman kideng abangta jum preson thek ponlong lo nonanta rong hang rong bong rong rakalong ason arpu papleng pon edulang West Karbi Anglong rong rak mate rong hang rong bong long patumi rong parching romame hinpen patir piponsi rong bang sok thon mate pin porani paman ponno labang somia long kicheng siang deng kelang litu mari chu mate rong phar senot mate pin po hem lapen rong phar khalanung ahem anujok ki sompon ang deng deng po labang so phialang litu mangbong meg ni ponlo me phu he mari rong phar hin pen kachari pon mai long kongchun bang sar i rong phar hin pen si mai ki phalam thi than par jupon Mielong ongdung arong phar akuratum chetong dun lapen alang litum ke claim kitam ki messenger phan mate aningkan ta ningsi pen ki pachun pon ver thekja phan chingwai pono nilitum rong phar nukhum chingrum amai ki padu pon bangke rong phar sinot kordi bang photum kachichini thekji lapen non ki thurmi ove ki miatuma phan setami kachichini ponja phansi bangso mai paman pon pusi ningje pon nilitum aningkan wang setame ningkan se kaching room lake non alam kali socheng rong chukim pen setame du setame angbong alam abangke asap katikuk du setame nona bangki puthot ki pami thu puta than ponno ningkan se kwen nilitum rong bang than soket thom mane la bang alam the bang yong si pudan lote hek panan si nilitum ta la so jutang ke piningali ha so cheng rong kim lo pen pinyar ni longan ki bang jiralam the bonta ang bong katikuk dolo bonsta mela bang so katikuk bong pen renewal of the life di kapi me to si nilitum claim lo ang bong ho katikuk dolo la rong bang so kan be pinyar jutang lage hakko pen ki bang jira jutang yes
la pen rong phar khana long atum ona da ding si ke daw ki pinangi hai alam the puthak ni lutum mu eprang ubi gi mi atum phan ta ni lutum ke than pon ja phan pen than pon hek wek nang ya phan pusini lutum la so rong phar nong homa mai ni lutum ki bi pon ngasinon ke chengsi ni lutum rong phar nong hum amai det nang lutum det la timung sam thong ke batum taning oi nang ne Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong lai Jangmi poni phai krihiniani menhan serong aratum lumbajong constituency MSC mujoni timung aphan chetong damsi rong chavi pen rong pangbong cheksulangso menhan serong an kileng thora towar kasilam pije phan pinpuralo ki pajir town Lasom si lumbajong constituency ki parlo menhan serong along kidamtang pinanganing campaign towar kimi kavia jok raratum kashileng aphan kisum chetong nanglo School ki dunaw sumar tum pencenglok biha bipar ki claim ki damatum tami towar kimi kavidet pen pinangan katikuk dulo nasi prabjin pen bangso towar kaselam pije phan local MSC joni timung aphan chetong damsi pinpuralo pipajir damu pinpuralo long ki jong duna teng RIDF scheme pen ki wangji chik luang bong rong chavi pen rong pangbong cheksulangsu menhan serong kileng thor atowar selam pon pupusi lamchak chipidun Laso jok rongara tum tami ningkang sam pen local MSC aphan kachuru pipajero la pen ke wang jilangar ni tame non ke dobo ma sarkar tu malongsi ardi duklong pen chirap chitu dunji puta pherang ke thengno lamthi piklang dunno unity mu long memorandum pidam do tasialang ni ta na hi chak dun do je RIDF scheme pen kene nang tem pin po ang pipo pusinang nang talap serong non puan tala tuwara bang abi pin lang tuwara bang prap jin pe nang pi ngoi pulo sar tuliram rong hang khanda chuning rile thotlo la pen sar juni ti mong sar phanta putha chuning rile thotlo na memorandum pidam ateng balang lin ni tomhan nang chi chak don no je idea fund ben non next month ben arang li man ben ki pachun bonji temen se bori pon po si nang chi chak no pending thelo News report Karbi Anglong live Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek mesen chelongji Amar Jivan adawai. So Amar Jivan adawai ki endun pen ni bong ni ana ki jun pen ki miang thek chilong pon bom lo lasela bong pri ana ki jun pen anu se ki mi de je pha jun po lasela bang hutin ta labang so Amar Jivan adawai chu endun hur tha le pe phun chu contact dun hur tha ki so I bang arjona ki song bong amta ki mi pon jia phan abang hutin ta chu endun ran ti thani ta ki chu pen si ki miang thek ki chilong si pini Ratum han pachini dun lo. Angge so devai chu chen ko ge phung pong ge so phugar ting son ason ke so son dok pik se tanane la so devai ke chu pene nan the akimi ya son si che theklong na pen an pe ni ta chu me mu cha ta son si che theklong Lakha Sarkep Amreng constituency ke parlo Tasing polling station along BJP mass joining program kedeng Tasing polling station along BJP mass joining program along EM sang P Rina Terang P Kichari Poname along CM Dr. Tiliram Longhang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron Karbi Anglong Thomas Council Deputy Speaker Avjit Krolapen ki Ongtung Team Karbi Anglong tum chitong dun Labangso mass joining program along Congress ASDC APHLC tum Bangsurihini Societum BJP along join dun pusi Dr. Tiliram Longhang hinpen nang pachini dun lo Lapen taseng rong non prabjin pen hum phokep ringwell pipon poputa rongarar phan lamchak chipitikang dan aku pinisi kami aku dah bang surihini suse abang buang piatuk kongres lapen PSLC lapen SSC ben open ini dah BJP along na cepa abu nasi non ke bang jai election na bang ke dah bang ke ondung abut pen ratum akhir jume nang turun pola pen acara turun kupusi alal guntame ame thang alam pen rarokan pachini la pen lamchak kana Jirikindeng pen samsing ti Karbi Anglong live
Lakhain koresi Borjan MEC constituency angkang misen kaching thura saya mula pen Borjan hawar kachirai kom thip thekje phan dodesang sepen sai klempon pami je phan Borjan Development Committee tum arsik jit pen mekang nipon Jangmi poni phai kre hinier ni adapor phai sirke papor HDP Sports Association ki pathok lamelong Borjan Development Committee tum pen bangphukimi arpu chebakdet pen kichengsi executive ame kang nipon BDC में फुक्रिस रंग फारपेन के चारी पोन मेलोंग BDC चुनबांग चंद्राती मोंग हिनपेन मेथेपी जायपोन लपेन अलुही पचिनिया पोर एनपोनु बांसो मेलोंग अलुही सरपो मान पेन बोर्जन डेवलपमेंट कमिटी अबिदी सरपो फिलिप तेरोन चेतोंगदुन दिहिन रिमबांग कुलम सिंह तेरांग वाइस प्रेसिडेंट खोया इंगलेंग वाइस प्रेसिडेंट होरबोंग कथार VP कमन तिसो VP कल्पना तिसोपी Assistant Secretary Rohini Be Atum Pen Chenglok Manpeng ki thekiding tum chitong dun si May RD Pidunu BDC Executive Kang Nipona Melong Lamthe ka chiparai pon ke Borjana Lo Development Asai Duan Check and Balance Asai Longli Philang Long Pen Danglok Nagaland Border Pen Danglok Kuna Plian Sitame Kilang Dun Asai Sitame Klemponpo Anparta Borjana Kang Ardu Rong Sala Tumapan Pangrum si Thetan ka chingwai Pidupon Jipita chiparai ponlo nang linar julo melo nilitum lahayan ta langdun po la government pen KPI scheme amukha sita nilitung through local MEC pen chingwai po nilitu chief advisor pen chingwai po nilitung lahayan ta langdun po lasin lalo nilitu nalitum media bitung ke bangpot nilitum pinidak isa folder pen pini first executive meeting dolo la so dimlong nilitum chingwai po no je government pen development PPC dak pini dak nilitum Borjana long na kilima apen PPC tang tema lahaya puthakan ta nilitum committee hin pen chingwai lo Sangti dipen projentera Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong Chinthong MEC constituency ke parlo khasi khirwang khe yangbong sadabakur ke cheng pharokre trokra ningkan kre trok ningkan pharo plila sirkep plenglo lapen laso Shadabakur mate sadap anukhum chingrumame mate sengkur sadap pineng an ningkaning koira pho plengsi sengkarong ruptalinani minseralong talon pono labangso me ke tamtang jangmi ni phai crazy pen krehini surihini rain kora pho an ani hotsi mesen pen talon pono bangso ruptalin ki talon ponalong sengkur sadap ame phu unni sadap pen me chapan phu ponsi kongchun bang uli sadap pen aluhi pachini pono Aluhi Sarpo Gabriel Shadap, System Engineer, KHADC, Silong Pen Chophapono, Lapen Riboy District, Sengkur Shadap Amepu, Andreas Mama Shadap, Sanbok Shadap Lapenke, Silong Unit, Sengkur Shadap Kongchun Bang Penchenglok, Bius Lingdo Khasi, Kirwang Kayalin Dokpo, Habel Mukti, Sengkur Kirwang Amepu, Pinsin Genlang Latane, UKPO Amepu, Wen Shadap Akur Mate, Nokumasar Penchenglok, Sadap anukhum kithe kiding atum chitong dunsi sengkur sadap ruptalin kitalona me talon pono asor bagge dukhum amiting dukhum apiting apu thaganta ningkan ingkor phog pleng ruptalin ka talon aso bu thaksi pini tum diklem asi arna mada atur pen korte mukte kadu kawe chirap chitu pen pleng chilo asi kadu kawe tum phanda churolo Chinthong pen hemari rongphar Karbi Anglong live Pinia birta kala ponsi kang ton poniklo kartong